Hajde dopisivat ćemo se opet. Pa hajde da se znamo. Hajde, ljubim te pa se čujem. Ćao. Damire, ubit ću te. Dokumentiran je cijeli razgovor. Znači, ako te posle ovog nestane Damir Grobar, znači sam ga ja ubila. Eto, nek i ovo bude dokumentirano. Snim sebe malo. Snim se. Neka. Znači, ja ću ubiti Damira Grobara, ja, a Mila Zrnić. Ubijem ga, Damire. Grobar, profesionalac, jel? Vijem Grobar. I da ga ubije amater. Amater? Neću mater, zamislim sam tebe. U krupnom. Malo se. Tako. Znaš. Dosta više, da malo Irma snimi za mojim računarom. Irma mi troši struju. Irma snima, čovječe, Irma stranac. Pa da nek ne bude Irma stranac, da probijemo i nju. Treba se... Deba Damire, da probijemo i Irma. Treba znat gdje i kako se može ih smijeti, jel' tako? Sve je to u redu, ona ne znam. Gdje su mi lijepi nokti? Ovo, Lejla. 064 boje. Dala si. Te Damire, nakon sam debela, sad iz krupnog plana ću biti još deblja. Ko, pa YouTube ne razabire debeli, mršavi, normalni, šepavi. Znaš, ja sad glupa, nema te kategorije. Glupe i pametne, nebitno. Super, onda ću... Dobro.